Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat nati agpailinged itinagan nga Elena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maysa akon a senior citizen, iso ajak unay ammo ti mga ramat iti cellphone. Nagpatulong ak nga rod iti anak ti kaaruba mi tapno agsurat ken ka. Ket sapay la kumata mapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Arman Barok. Oh, da kayo magayam, Nana Elena. Naan kayo ka din? Wen, nanganak kon. Nabnabsuka nga rod. Ay, kahit nasaya at madano kasta. At dalaang kumakidawakan ka, Arman. Nya day tanana. Kwa. Amangan numabalin amang yawid ak kadagiti nabati amakan. Nakababain man nga ibaga. Ngamawan ngamin makan ijay balay me. Anyat kukuin ngamin di anak yu ije balayo ay anana. Ay, kwa. Adda ijay balay amat maturog, Barok. Anya, ni, bigbigat nga maturog. Wen, tamadi ngamin tirik nana. Madi ti bagbagina. Ay, una yan. Kasi kamot nga rod, ano kasta, Nana Elena? Kakaiso na lang arudin nga anak mo. Ngambay-bayan na ka man. Sadot samot nga mi. Agasam man, taday tala agil-ilad ti aramidin na ijabalayo. Saan asadot di Karen nga anak ko, Barok? Talaga laeng ngamin ama ditirik nana. Iso amat maturog. Ay na, di yun na isakit ka anak yun, Nana. Mala, tapno di yumot ko na. Mangala kayo laptan iti makan. At iti supot. Mangisupot kayo, tapno adda ka ninyo ijabalayo, Nana Elena. Limabas mo't ni Nana Elena itay dito balay. Dita ka di balayo tinaggapuan na, pare Arman? Aywan mare, nakakaasing aruday dya bakit? Awan kanukan kanin na. Iso ngayon pabalkot kun adagiti nabatbati ang makanin dya balay. Ay kat mayat ano kas na pare. Masakit ka nung amin kat ti anak na, iso asaan ang makatrabaho. Oh, ti ko namkit de. Talaga asadot dya anak na. No siya, jak lama ito rin abay-bayan dagiti dadakil ko. Jak itulok nga agbisinda. Isuda ti ipang pangrunak nga aywanan no bilang. Ay, oray siyak mo ta pare. Ayun nga, adaka din ni pare Jimmy. Awan pare, napanagtrabaho. Aya, kunak no adda. Adda ko maibagakin ko anak eh. Anya ti ibagam aya, tasakton ti mang ibagam pare. Ay kwa, uray kailangan mare. Malimton asumangput day jay pare. Kasdaya, Uy, uray klata. Masadutak tong aminin nga agsublino ko. Agtambayak pa lang dito balayo mare. ay katsi ka ati makaamo pare Arman. Mabiit lang nga ron, tamang ipapudo tak iti danom tag kape tapay. Pag-urayan ta iti asawa. Karen anak. Karen, agriin kan. Bumangon ka di tananak ko. At dain sangput ko amakan, anak ko. Umay ka, tamangan ka. Nangalaan nyo nga'y nanang. Dinawat ko ijay ayanda Arman. Nangibalkutak iti pangrabyanta. Ay, awan ganas ko amangan nanang. Kanan nyo day tantab no day pigsayo. Nanganak ko nanak ko. Si kakit di ati mangan tapno pumigsaka. Sa anak pa'y amabisin nanang. Mga naktulat ta inton mariknak tibisin ko. Sige. Ibagam to nga rod no mabisin ka. Taidadang ko ti kanam inton madamdama. Wan. Wan nanang.
Sa dino ti papanam, Arman, nakapalas ka mat. Ay ko. Mapanag ije balay da pare Jimmy bakit? Taapay. Anya ti mapan mo gagaraan ijay. Adala mapan ko ibaga kini pare Jimmy. Naimbag no adda ije balay da ita. Saan aya nga da trabaho na? Mapan ko lang kita na parang matano na kijay. Numnawan di agawit akmod lang. Mala, ingka nga rudan tapno makasubli ka adagos. Wan bakit? Di kagdanag tamabitak lang. Adalang importante ang pagsaritaan mi kini pare Jimmy. May papan iti trabaho. Sige. Mangdagas kanto nga rudan iti sidaan tayo inton malam ije talipapa. Tapno saan akon arunwar. Ne, papanamanin na na Elena. Mapanak man di tayan da Madam Josie, Barok. Bareng agpalaba. Isupay mo't nga igatang ko iti kanan mikin ni Karen no adda ited na atangdan ko. Hay, una yan. Kaasi kamot na Elena. Kaslawan anak mo iti kastangar aramidam. Bakit kayon ng makilablabada kayo pa ilang? Ha? Bagbagaan nyo mo't ngamin dyan anak yo Ibagayo tamapan mo't agtrabaho. San ada kayo din bakit agsapsapul iti kanin nyo? Sana bali tanapig sa akpay mo't. Kabailak pa'y mo't agtrabaho, Barok. Kun may sa, kas itinakon-akon. Adda sa gubanit di anak ko. Iso nga adalaang ijay balay amat maturog. Oo, sadot kit di Rumbang na lang ko mga agtrabaho, tapno mawat-wat ti bagbagi na. Man-mano ti anak akas iti anak mo na. Baybayan na ti inana. Awan utang na imbaga na akam. Sige, Barok, panawan kan ditoy, tain naksumapol iti pakitang dana. Ibaon mo ngamin di anak mo na. Iti kasta, saan kayo amarigatan ng agsapol iti kanin nyo? Narabyan ka matlakay. Hay, un nga raw. Nag-overtime kami nga main. Sakit traffic. So, anarabyana ka nag-away, bakay. Ang sino takin kalugong iti rayta? Awan magkalugong ka kasta. Ay sus, nabatin sa mo ni pare Arman. Imbay ngamin itay. Adda ka no kumaibaga na saan matan anak ko uray. Iso anagawi dun. Anya ka no ayat ibagana. Kanayon nga umay dito'y balay. Hindi na ngarud mauray. Ay, diyak amuman kada kayo lakay. Kuna namot sekreto yung kano nga agkumpare. For the boys only. Kuna naman. Sakto man lang, di mapanay di balay da. Ay nasanan. Makitam to man ng ex mo nga asawa ni pare Arman. Naa, kat man ano kumangay no makita. Ay na, am mo kan Jimmy. Sigurado asabalin to manan ti panagkinni tayo adwa. Ha? Ang mga no ma-develop kayo manan no agkita kayo. Sapay naghilig nga ag-shorts itinakiting daya ang Marilo. Kat sika, kay kayat mo mat akit kitaan tinapu daw alupo na. Tila mo malablabid mo si Katisi. Oray kas kasanumot akat sa anak akasta a klase ti lalakay. At damot delikadesa kanya. Oo, kanyat amok ngay Jimmy. Basta, bye-bye amlatan ani pare Arman ti umay dito balay. Sapsapam to ngamin ti agawid tapno madanunam kat makapagsarita kayo. Ibagayo ngamin ijay anak yo ta iso ti agtrabaho na. Saan kat ada kayo ti makitang tangdan tani, bakit kayon? Di nakabailan tagtrabaho, balasan ko. Masakit ni Karen. Iso asyak tagberbirok iti kanan mi. Masakit ko na yun, Ana. Wan, Anya nga iti sakit na. Ti kinasadot na. Kasta ka di. Ubin pa'y matya anak yo. Rumbang na laang ko mga iso ti agsapol tanapigsapay. Ngam saan mat, tada kayo kit di abak-bakitan ti mang bibiyag kan kwa na. noawanan tinapatag nga ipakam. Panawan kan ditoy. Di nagtaktakan taad upay tinaskan nga ramida, Tessie. Naimbag nga oras mo, Maritesi. Si kamit gayam pare Arman. Kunaklakit din nun nila kay ko ti simmang po. No kasta, awan pa ni pare Jimmy. Awan pa'y pare. Aywan, nagluto ni bakit ko iti suman.
Nangalak iti pangramanan nyo. Oh, atoy mare. Wow, ang yaman nak pare. Paboritok da ito kan. Ay kat, sumro ka pa'y pare. Ah, agyaman ak mare. Ala, ang tugaw ka pa'y pare. Ay na, agyaman ak manan mare. Ay, mabit lang nga, tagtimpla ak iti kapit na pare Arman. Ay wana. Day tagat ti kayat ko kang kamare. At dalibre akape tunggal umayak dito. Siyempre, mata. Anyat kayat mo at timpla pare. Ba? Kasmat lang ka di iti sigod. Uwan mare. Jesigod ak kinaimas ken kinasamit na. Karen anak, Karen, bumangon ka ditan tamangan kan. At dain sangput ko apansit, inted ni Marisabet. Sa dino tinagapuan nyo, nanang. Nagapuak ijay ayanda Marisabet. Tinangdanan nak anang dalos iti nakaruro ut nga rubayan da. Iso tiinggatang ko iti akas mo. Imbalkutan nak mutlaeng iti kanenta. Iso abumangon ka ditan tamangan ka nanak ko. Iti kasta, makatumar kamutan iti akas mo. Da kayo ngay. Apay di kay mangan. Nanganak kun Maala, bumangon ka ditan anak ko. Ala, mangan ka tapno humigsa ka anak ko. Ne, apay nga agsangit ka matan. Di ka agsangit Masya anak lang amin kada kayo, nanang. Bakit kayo ngam kakaasi kayo matabapan makitang tangdan? Di na ka di pa kadanagan. Tanapig sa akpay matanak ko. Pasensya kayo, nanang. Ngamin, di kay kabaalan at tulungan. Siya kumatirumbang nga agdisdis kitar iti kadan tayo. Ngam amo yung matikas asaad ko. Agkakapsot ti bagik. Awan pulos piksak. Maulawak pa'y atumakter. Ala, di ka nagsangit anak ko. Mangan kan, tapno makatumarkan iti agas mo. Basta tong palom ti imbilin ti doktor kan ka. Iti kasta, agsubli iti sigod ti pigsam. Pakawanan da ko mananang. Ngamin, di kay maipaayan iti napintas panagbiag. Nakakaasi kayo matnanang. Ala, di mong panunutan day ta anak ko. Ti panunutam kat ti panagimbag mo. No mabalin lang kumasya kun nga inam ti aglakam iti laklakamam. Paramitan. Ngamanyan, tasaan ba't nga ruda mabalin? Nanang. Ala, mangan ka na nako. Diyos ko. Nakakasi matinak. Uray kaya't kumaikan itinapintas na panagpiyag. Diyak ba't kabailan ti agtrabaho? Kinapudno na. Urayak laangan ti panangisublik iti bulod ko abiyag. Kapo iti saanan ang maagasan ang sakit ko. Diyos ko. Sikala ko man ti makaamukin ni nanang ko. Di mo kumabaybay anti inak inton awana kundi to'y abiyag. Oy, Tisay, naimbaglaan ngayon ta nakita ka. Nadamag mo ka din, ti maipapan iti anak ni Mari Elena. Ni ka di Karen, kidakdak ka matam na na Rosa. Wine, asino pa'y kumangay kat isulaang met ti anak ni Elena. Ay na, di mon ipalagip kanyak nana. Masurunak lang. Masurun ka kunap. Wan, masurunak, tawan trabaho na. Awan ser-serbi ti kasya tao. Nakasadsadot, jay lamat maturog tar aramidan na. Hay, wan nga rod jay ina ti para trabaho. Ngam jay anak, agmalmalum anak katurog. Ay oo na yan, nagganas abiyag. Ang sigun kini Gigi, talaga kano ang masakit ni Karen. Oo, kasanuda kumamit nga mo,
Kat saan damot amap-mapan ijay balay da? Sigurado apalusot laang manin ni Nana Elena dayta tapno maisakit na ti anak na. No parbangon kanumot nga ipanda iji ospital ni Karen. Dida kano ibagbaga ta dida kaya ti machismays kas iti aramidon ta ita. Adula amin. Naimbaglangan ta saan akas jay dagiti anak ko. Uray kasano, nagagat da ang maibaon. Iso asya, an nadakpinagan ko. Diyak ngamin kayat ang mairaman ti pamilya. Ang aguray ka. Adamot na damag ko kahit ang maipapankeng ka tisay. Ha? Ni, anya day ta na Rosa? Kanayon kanumot ni Arman iji balayaw. Ha? Adapay kano nakakita kada kayaw anak kuyog anapan ijay ilay. Ay sus, saan kayo man abasta mamati iti chismis na Rosa? Awan kinagpaiso na dayta na idanon kada kayo. Aya! Sige na, panawan kayo man langan dito'y. Adupay ti aramidak. Sige, tagawid akon. Naa! Sabali ti jar na idiimbagak nga agkuy-kuyog dakin ni Arman. Ti ko na siguro, jak amaw ti kalukuan nga aramidon da. Doag sao, kunang blansan ta. Ngamhay, bulok magayam ti aramid na. Saron kam. Nay, si kamagayam dayta, Jimmy. Sa dino tinagapwam. Naggapuak iti trabaho na na. Agawid ako. No kasta, agawid ka pa'y ang ije balayaw. Una na. Ne, sino nga'y nga ron tinakitak alalaki ije balayo itay limbabasak? Ha? Jak lakit di agbidtot barok. Adda kadwa ni te si alalaki ije balayo itay. Sigurado kayo kadeng iti day tangay bagbagayo na Elena? Sigurado akbarok. Ti amok nga ron kat si kaday chay. Nagpigsapay ti kakatawaan da. Ah? Amangan mo no ni pare Arman tinakita yung lalaki, di balay? Nalabit akasta barok. Basta sigurado ak nga dalalaki ijay balayo. Sige panawan kan ditoy. Agawid ako ta mga nuur-urayan na kunti anak ko. Sige nana, agawid ak mutang. Yama na. Nakadano nakmadlangan dito yung balay. Ayun. Nay. Naulimag may. Tiko na ni Nana Elena itay. Nakita na kanuti asawa. Nga da kasarsarita na alalaki. Yun. Apay ngay. Nakarigap mo't amin atawa. Nurimorte asawa. Nasabat ko kuma. Tinasaya. Lukatak tiri daw. Ay, diyak malukatan. Nalabit ang nakalaki yun na. Tisi bakal! Tisay! Bakal! Ay, nakaturog na ta. Tisay! Lukatam tiri daw! Tisi bakal! At nakakaw! Awan lata. Tinasayaan. Manglikaw aklangan. Ijaya kong kusina magna. Marang saan anak tiri daw ilikaw. Kasano tayo ito yung tisi? Anya teramidan ta? Simangput mo tang kasawam. Ay, wan nga ron. Diyak mo't namnamaan ang masapang nga agawid ita. Ijaya kong likod amag na. Iti kasta, di nak makita ta asawam. Saan? Nakitak ni Jimmy anang likaw. Ijay kan sango arumwar. Partakam. Sige, Rod. Ayop kayo! Ulag kayo magpatpata! Ha? Pare, bidot ti pampanunutem. Pudnuti ko na ni pari Arman Jimmy. Awan madingar aramitan ni. Ha? Saan ka mahagtisay? Natiliwan kayo lang arutan nang natangkan pa ilang tulbod jumay. Dita kayo! Hoy! Arman! Ang sobre ka nitoy! Huston Jimmy. Di mong kamatan. Nakababain ka dagiti kaarubang. Ibatalak tisay! Awan madingar aramitan mi kunakmat.
Nagis-istorya kami lang. Mamati ka kumamat kanya. Pangasim. Gatal ka, babae! Ah, panay ko. Di ko nam katay. Katsak amo ti panang rugulugit yun iti ulaw. Idi pa lang. Adon ti mga mangigaw. Ngamjak lang nagtagtagaray. Ngamin, dakal ti pa nagtalag ko ganda asawak. Jaklim pagaro paputno kayam ti sayang nguseng. Jaklim pagaro tisay. Pakawanan na kumalakay. Ikarig, saan na maulit? Promise. Alam, amin na nakausmaw. Kat pumanaw ka niti balay gaw. Saan ka nakasapulan? Ang lakay. Hindi nakawagan iti lakay. Lakay tarupam. Manipot itang awanin na sawak. Iso pumanaw kan iti sangwanak. Taamangan nun nyapit ti parami ko kanga. Karen, anak. Agriing kan. At dain sangput ko amakan. Karen. Hapay ngay. Kasla na lamiis matan ti anak ko. Karen. Karen. Ay, Diyos ko. Kasla saan matan nga kang agas ti anak ko. Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Elena. Maya. Maya kagkid daw iti pamakawan kada kayo. Gapapadagdag kakadakas ngayon sa usawang ko kada kayo. Kas tamatan iti anak yun, nana. Awanan kanyak na ijay, pero pinalabas ko amin dagi jay. Gaputadyak kayat ti apa. Surya talaga, nana. Awan anyaman na ako nakbo. Naibag ng orasyon, Nana Elena. Kastamat kan ka, si balasang ko. Ni, ada ka maggayam dito, Arman. When Daisy, uray na tayo ni Karen. Umayak na tagkid daw iti pamakawan iti sangwanan ti bangkay na. Gapu ka iti sana nasaya at ngayon bagbagak iti may papankin ko na. Oray siyak nga ron. Bakong konsensya ka. Jakmat nga minaam mo. Nagdagayam na dagsan na sakit na. Wan nga ron. Panawan kayo pa'y dito, Iwan. Asikasuk labiit dagiti kasangsangpot a bisita. Sige lang, Nana. Sige lang, nana. Di ka unay umasasitag kanya. Tamangan lumakita na tate asawa. Kat agimon manan. Awanan. Timanaw akong ijibalay mi Arman. Anya? Sinaam kitin ti asawam. Tadatan ti agdan na. Ay, sana. Sana nasaya atin naramit na. Isuoditan ulitan na jay. Kinapudno na. Imbaga kami ni tasawa. Kat nakasagana amang pakawan ganyak. Iso pasensyakan. Ngam mas pilyak ti pamilyak ngam sika, Tessie. Kasanuak nga rudan nga Arman. Di ka maumang agkid daw iti pamakawan ni tasawam. Patsyak, mapakawan na kang tumutlaan. Basta'y pakita mo talaga nagbalbaliw ka. Di tan urayin nga dadaka sa mapasamak kadata. Sa tanto agbalbaliw, Tessie. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a marsyal. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a marsyal. Naawi sakmet a nagsurat tapnoin nakibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko.
Patsak ngamin ang makaibati daytoy iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Jaguar! Hey! Sana kay! Jaguar! Anang, naimbaga oras yaw. Kasta mo kang kabaraw, nakapasyar ka may. Ay ko nanang. Umay ko lang kumadamagan. Noon na isarsarong dito ita asawa. Saan pa nga minasimmangpot nga ginggay ta? Di magasmat itay, ngam nagawid mo lang adagaws. Anya nga oras nga da dito nanang. Kan anya nga oras sa pimanaw. Di magas labi 8, kalpasan na, pimanaw mo laang sakbay nga agsip ngat. Kastaya. Wan, Nikot napnapanan na katan nga eh. Apay nga adyak mo't napasangpot iti balay itay. amangan ki di mat no nagsinalawasiw kayo baraw. Agawid ka ki den ta amangan no adamot tan iji balayo ti asawam. Sige nga rin nanang. Agawid akon. Tama nga no simmang pwede nga agpaiso ni Almay iti balay. Sige, agan anad ka di tadalan mo, Marshal baraw. Sa dino tinagapam ha? Anay ko. Sa dino tinagapam ko na ka. Apay nga itakala nga sumangpet. Among kadi ang sinapsapol ka. Anay ko. Ipatampi imak, Marshal. Masaksak ita, anak. Jak ibatan ti imam. Aging ka itidi mo ibagano sa dino tinagapam. Anay ko. Anay. Sa dino tinagapam ko na ka. Sumungpat ka. Patanak ko na. Tangsit ka pa ya? Apay, asino ti pagtangtangsit mo ha? At lalaki man yan. Asino ti lalaki? Awan lalaki. Among kati asinapsapol ka. Nakadaano nakpekit din ije balay dananang mo. Gapoy ti palang sapsapol ko ken ka. Naku na ngamin asapulan nak. Kat amumat anapanak nakigapas iyay ayanda mariselya. Kasano, katrabiin, ngam di ka matla sumangpwetan. Nabambanog ti tao anapan nagtrabaho. Ngam kastakit din ti paspasabat mo. Hay, makauma ti kastayab yan. Ha? Alma! Agsubli ka na toy! Saan ta pa yan ang pasalag sa rita? Alma! Adapay na bati akwartam dita, Marshal. At dapay mo, apay aya. Ay katmangtad ka iti pagpalingkit tanin na ibusan dagiti masapsapol dito'y balay. Taytangdan mo ngay anapan nakigapas. Manumot laang ngay dayjay. Adayo akurang gumatangak pa iti may sakaban abagas. Mangala ka nga rod iti ballpen ken papel, tay listak na iti katangam. Hindi kasta, saan man nakumkumpurmi ti mapan mo alalaan. Siya akong ti mangilista, taamok no anya dagiti rumbang amagatang. Siguradum adag iti lang importante ti katangam. Wan kunak lang arudan, ay unay kan aya. No agsasao ka, kaslaawan panunot da tao. Awan timbaga akasta, ti kunak, dagiti lang importante ti katangam. Wan nga rod, amok met ati agi budget, saan akas ka dagiti daduma dita agastadora. O ala, muto yun ti pagpalingkit, tamapanakon, tani, aldawon. Nay, adumot ti pinalingkin, bakit? Anyangay na kita. Ado talaga takinumpletok ti pangkusina. Kape, asukar, gatas, kanda dumapay. Gimatangak pa iti bangus, kan nangaalaak matlaangan iti arena. Naimbag lang ilutok a meriendaan inton mapanak ijay talon. Di pa ikat awanin na bati iti inted ko kin ka. Awanin na ipalingkik aminan. Ayan tay ballpen ken papel nga inusar mo itay agsapa. Apay, anwam ti ballpen kan papel, Marshal. Ilistak dagiti presyo dagiti ginatgatang mo. Tapno makwenta no talagang awanin na bati iti inted ko akwarta ken ka. Anya? Di ka agtunga nga dita ha. Inka alaan ng tibulpin kin papel tapno makwintak mutan dagiti ginatgatang mo. Nay, da kayo matiagin inaw, Daddy. Sa dinot ayan ni Mami. Nasapa na pa ni Jetalo, anak ko. Isuti na pa nagaraldo. Apay, kanya ti masapol mo kin ko ana. Dumawat ako maiti kwarta. Ada ngamin bayadak ije pagadalan.
Manong kumaaya ti bayadap? Ang mga no umabot dayjay iti mga 2,000 plus. Saan laang ngamin amay may sa tibayadak, Daddy? Kastaya? Wan, sapay masapul abayadak ita dayjay. Nalipatak mat ngamin ti dimawat kini mami idi rabi eh. Mamit lang nga ron kita agnod dapay na bata kwartak. Sige man, Daddy. Kat agyaman nak Uray naklabid dito yan, tamapan ko alahan ti pitakak. Wan, Daddy. Oh, nagidadal ka pa alba balasan ka. Ni Tata Martin mataychay. Nakatugaw iti ayan ti puon ti kayo. Umay ka pa yaglinaw. Tade, basta ulit ipudot ka. Sige lang, Tata. Madamdama akton nga ginana. Palpasak pa ito'y ar-aradwag. Umay ka kintin na ko. Ituloy mong tunay taninton madamdama. Ni, agalas 11 matgaya man ngagpaiso. Umay ka kapag sanguan tato'y binalon ko adikat yung kamote. Sige, Tata. Umaya kon. Tinasayaan. Aginana akpay man ngagpaiso. Oo. Mapanak iti ayan ni Tata Martin. Bilib ako na talaga iti kinagagat mo, Alma. Balasan ko. Agasam man ta si kamot yung tagtaltalon. Si kapat ti mapan makitangdan nga agsak ka. Kanuan niya pa'y dito klase ti trabaho. Anya ngay nga rod, kat adamat sakit ti puso ti asawak, Tata. Saan ang makatrabaho iti nadagsan? Iso ang kapilitan asya kung ti agtalon, kan mapan makitangdan. Tanodyak aramidan ti kasta, sigurado amatay kami mat iti bisin. Di met pau-pau itanda kayo, tinan ni Marshall anak asawa iti foreigner? Wan, nga masapul ko latamot ti makitangdan. Tapno adamat bukod ko akwarta, Tata. Ha? Hindi. Hindi ti kayat mo asawan. Ay na, nakababain man nga ibaga. Ngam addain imot ti asawak, Tata. Anya? Day tatipod no, Tata. Kwarta na lang ti kwarta na. Manipod nagasawa kami. Diyak pa'y napuutan nga inyawat na kanyak ti sweldo na idi agtrab-trabaho. Kas kaya? Day tatipod no, Tata. Nakarkaro pa'y kit diitan ati kinaimot na. Ultimo piso asukli kat alaan na. Ne. Dak amo kadagam kasta nga ugali ni Marshall balasan ko. Numaminsan nga rod kat mapampanunot ko pa yan apanawan gapo iti kasdi nga ugali na. Maum-uma akon talaga, Tata Martin. Agpudno ka man kanyak, Alma. Anya ngay kumati ipudnukan ka, Marshall. At dan samot relasyon nyo iti dayjang Anton. Anya? Masansan ti pa nagkuyog-yuket. Dandani amin amapan mo pakitang danan. Kat isumot ti mapan na pakitang tangdanan. Nagalas kat ti kasta nga ugali mon, Marshall. Mapan makitang tangdan di tao para iti pamilya na. Makitagtagad tapno adda ipakan nakadagiti anak na. Ita, pagpanunutan da kami din, iti dakas. Kasano? Kat kanayon ti pa nagkuyog yo. Iso akanayon ti kagidgiddan mo nga gawawid. Kang ganasem mo tin tagluglugan iti motor na. Ay kat natural ta isukat nga rod ti kadwak amapan makitang tangdan. Adayo ti pagnaek. Iso atap no jak marabyan nga agawid. Ay kat makilugan ako na iti motor na. Ta isumit laang nga agpaamyanan. Kada dya danilungay. Nasingid kayo mat iti tunggal maysa. Agkin natawa kayo mat iti tersina ni Anghilay dinaminsan ngal daw. Oray da dya Martin. Kanayon ti pa nagsarsarita yo tunggal mapan ka iti talon. Ay, jak amukan ka, Marsyal. Aglablabas kan. Jak laing pagarup akas takarug ti panunot mo. Angam sige. Tapno di mo met ko na. Likli ka kung dagita atat nao. Itikas na. Malpasan da ito asaritaan. Hello, Mama. Hello, Marshall. Kumusta kayon? Ni Alma kinijon. Kumusta damutan? Kasi da po, Mama. Okay kami mutlaan. Da kayo, kay. Kumusta kayo mutditan? Nasaya at kami mo dito, yanak ko. Aywan kaya.
Agawid ti may sa agayom ko nga da dito'y Germany. At da ipawit ko para kada kayo. Ay na, ang yaman ak mama. Nawan kayo lang. Jak amon no kasano ti pamilya. Amuyo mo't adya akong makatrabaho gapit ti sakit ko. Hawa na nyaman na, Barok. Isungarod ngay karkarigatak mo ti ag sideline dito'y. Tapno at damot basit maipawit ko kada kayo dita Pilipinas. Ba nagapagyaman ak unay mama? Awan na nyaman na ko nakmat. O sige ha, baliwak tumanan ti umawag anak ko. At dapay ngamin aramidak. Bye. Sige mama. Bye. Oh, Alma. Sa din ti papanam. Nakapulos ka mat. Mapanak mat agbirok iti bukod ko akwarta. Tani, awan mat namnamaak amang tad. Ha? Sige, tamapanakon. Mabit lang. Kasarsarita ka pa lang. Talikutan naklatan na kasta. Apay aya, aldaw nga rudan. Amangan no jak masambot ti biyahe nga agpasyudan. Aguray ka kunak. Na, apay ngamin aya. Adda ka di ibagam. Apay kasta tilangam. Apay, anya ti parikot mo iti langak, Marshal. Naka-lipstick kan naka-make up ka man. Kan apay akasta ti batom. Naka-jeans kan naka-blouse ka. Abak mo pa yung ti anak ta nga agporma. Kasla ka mo't balasang ni tiday ta asuot mo. Ay kat siyempre mat uray bumaketen da tao. Nasken laeng mat nga agporma ak akas labalasang. Tapno fresh mat akitaan. Anya. Ala, aglisi ka iti pagnak. Di naktaktaken tani, aldawan. Maladaw akon iti appointment ko. Nagloko. Doang aldawan asan alagaw ahoy ta asawa ka. Sapay jak makontak ti number na. Ay. Sa di nung nga tan tinapnapanan na. Ay. Mati na ituhin na. Sa balit agparparit na kanyak. Ket, anya nga iti planom ita, Mari Alma. Duang aldawan adi ka nagaw-awid iti balayo Sigurado nga urayan na kan ti asawam. Bayam ata maustel ijay iti kauuray na. Anya? Si kamat, Mari. Uray kaskas asawam latamot ni Pari Marshal. Win agasawa kami iti papel, Mare. Ngam iti uray ka anuman, di nakpulos trinato akas asawa. Hay, unay matlakit din nga agpaiso ni Pari Marshal. Naimot lang arudan, nalabas pa itikin naman nangimon na. Ay naku namon, Mare. Okay lang ko man no saan ako mabil. Ngam, hay, uray ka sa no ti kinaanos ti may isang asawa. No kas gamit ti asawa, mauma ka talaga. Ay, Mare. Uray sakmat talaga apanawak no kas ti ugali ti asawak. Launay, Mare. Isungan anusan nakpailaang tadituyak pailaang dagos mo makipagnaed. Saan na bali, tano makasapulak iti panggadak. Mangisyerak to iti pangdanong kan pangkuryente. Awan parikot iti dayta, Mare. Okay lang kanyak, taag may sa akmat ditoy. Amangan kit din, no kayat mo ti aglako iti nateng. Agsapsapulak ngamin iti kaduak iti pwesto. Ay kayat ko, Mare. Uray anya klase ti pagsapulan kayat ko. Tinapateg adda pakitang dana. Sige, sumurot ka nga rod kanyak inton bigat, ta isurok ken ka dagiti rumbang nga aramida, Mare. Nasayat mo tanagawid ka doon na anak ko. Apay ka di, Daddy. Di mo lang nadamdamagan. No sa di no te andyan ala ingay nam. Ay na, di yun birukan ni Mami, Daddy. Ha? Di yun birukan ni Mami, kunak. Ne. Anya ti kayat mo asawan. Among ka dino sa dino tayan na. Ibaga tamapan ko iyahoy di inam anak ko. Dinan kaya ti agawid dito'y balay, Daddy. Anya? Nauma ka nun dito'y balay. Iso nga agsapol kanulaangan iti panggadan na ijay syudad. Ne. Naglukon. Apay basta pimanaw matlatan. Diyak amo Diyak kaya ti makibiyang iti sitwasyon nyo, Daddy. Iso ang makaamu kayong matan nga agsarita kin ni Mami. Ha?
Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ngam no lakit di ta kabaalan nyo pa'y nga urnusan ti diyo na kinaawatan, aramiden nyo. Ngam no talaga asaan yun ang maurnos, ay kat adda kada kayong dayta, daddy. Ay, anyangay nga to ti kasayatan nga ramidak, mama. Sikamot lang ti makasungbat iti dayta sa lutsod mo, anak ko. Mama, Imbagak met idikan kan, aniklikam tinalabas a panagimon mo. Amumat no kasano ti panagsakripisyo ni Alma amang isagsakat iti panagbiagyo. Ngam kasta mo ngamin ti ugali. jakmat nga ron maliklikan ti agimon, mama. Amuyo mat no kasano ti panagayat ko ito asawak. No talaga ngay ayatom ti asawam. Rumbang nalaang nga rod nga agtalakakan ko ana. Saan akas ta pagimunam amin a makitam? Saan lang adayta? Imimutam pa'y gayam ti asawam. Ha? Ay na, uray asino mat nga asawa Talaga ang mauma iti kasta nga ugalim. Abay, di mo amutay pagsasao ako na anakan. Numapno ti salo, aglupyas. Kasta ti kayarikan ti asawa, Marshal. Napunwanan, naglupyasan, nagpatinggan ti kinaanos na. Iso pinanawan na kan. Ay, anya nga tano awagan nyo ta asawak, mama. Ibagayo ken kuano tagawid din ti balay. Ikari, agbalbaliw akon. Ay katsika ati mapan makisarita kan kuana. Ikarim nga balbaliw kan. Parang ikan nakapay iti may kadwa agundaway, anak ko. Wen, mama. Talaga akas tataramidak. Aramidak amin nakabailak. Taplog subli lang iti denak ti asawak. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Aleyo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailinged na kumalatan iti Nagan Aleyo. Siyak ti may katlo kada kami alima nga agkakabsat. Panagtalon ti adda a pagbibyagan mi. Idi naggraduarak iti high school, jakon nagtuloy pa iti kolehiyo, ta tinulong akon ti amak nga agtalon. Uray marigrigat kami laeng makunak a naragsak kami. Ngamin natal na ti biag mi. Awan ti wifi, adayo kadagiti mall. Awan ti baro a gadgets, awan ti branded a kagawaan mi. Naragsak kamin kadagiti simple laeng abanbanag. Presko ti angin, dagiti laang uni ti kuliglig, binlit kan agduduma nga ayop ti mangmangagan iti agmalem. Kastoy ti biagmi ditoy probinsya. Agingga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Isu ni Aileen, agmaymaysa nga anak ti diadal a kinaubingan ti amak. Ditoy kung arudan arugyan ti agsalaysay. Kastoy man dagiti pasama. Hey! Hey! Nay, kada babae nagturong dito eh. Sapa yan nakabestida iti puraw. Oh. Hi, si kakaditi anak ni Mang Ramon? Well, ma'am, anya ka diti maipay ko kada kayo? Si Kamat, nakapurpurmal ka nga agsasao. Ailin ko nang kumalatan kanyak. Okay. No, iso ti kunam. Di, iso, Aileen. Agyaman na, Cleo. Ni, amon pa yung tinagan ko. Sino ka nga minaya? Kan apay nga da ka dito eh.
Da kami ti akin balay iti Blue House nga asidan iti balayo. Kasta ka di? No kasta, si Kang Arod ti bagbaga ni tata nga anak ni Sir Roberto. Husto ka, Leo. No kasta, talagang nagnaad kayon ditoy? Juan, naikat ngamin ni Papa iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Agsubli ka no ang mga isuro dito'y probinsya. Na-stroke mo't ni Mama. Iso ang nagdesisyon dang agawid kami pailaang dito, Isabela. Kasta gayam. Juan, o sige ha, agawid akbay. Ang mga nusap-sapulan na ko ni Mama. Baliwan tanto manin ti agsarita. Nice meeting you, Leo. No kasta na pan nakagayam dinanon ni Aileen ni Jay Talon itay anak kaw. Wan tatang, naklaatak nga rod. Kung naklakid din no asino ti babae asumong sungad, sapayan nakabistida iti puraw. Napintas ti anak ni Roberto. San ka day? Wan tatang, napintas ni Aileen. Iso na lang tamadlaw adim makkali di syudad. Napudaw, kan madlaw asaan anay ruwami tirigat. Wan, di makil ngagpaisoy day syudad. Nakita mat, sa nakas kadagiti na duma, ang nakarartay. Simple lang ni Aileen, nasingput pa'y. Nadlaw kumot day tatatang. Sana kas karagiti daduma suplada. Husto ka anak kaw, di makil jay syudad kas nakita mat. Napanijay talo na nakachinilas laang. Wan nga rod tatang. Nakasaritak ti ama na. Naikat ka no iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso ang nagawid dan ditoy. Inyawid na kano ida ditoy. Tapno makalang apda kano mat iti prisko nga angin. Nang runa ti asawa na. Takas jay mata na stroke gayam. Wan tatang. Kastamot lang tinaibagan ni Aileen kanya kitay. Awan amo na Aileen ditoy. Malaksid ken ka. Iso apat siya ngagsiningid kayon to adwa anak kaw. Hey! Hey! Good morning, Leo. Kastamat kan ka, Aileen. Sa dino ti papanam. Mapanak iji eskwelaan. Mapan ko itulod ti lesson plan ni Papa. Nalipatan na ngamin inala itay. Kasta ka di? O sige, agan-anad ka, Aileen. Agyaman na, Leo. Dumagasak to inkon madamdama dito. Sige, Sige, lumabasak pa eh. wan, urayik ti panagsublim. Dayjayan ni Aileen. Ure asino matalalaki. Talaga amaawis iti kinapintas na. Sakit madlaw na singkat. Iso lang ti babae ang nakarit na ak iti kastoy. Iso na lang. Tasaan samot ang maibagay kenkwana ti kaskanya ka manalon lang. Nang runa kat di adal pa'y. Kanya nga'y tilaban ko karag ti professional ngagdat-daton kenkwana. Ay, di kan agara paapay, Leo. Sigurado ang mapaay ka lang. Ituloy ko kit din ti agarado. Iti kasta, at damalpas ko. Hey! 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 Masansan sabot taon ti panagsinsinnarak da Aileen ken Leo, Ramon. Wan nga raw, nadlaw ko matday tabakay. Di matay linti kanayo namang danon iti anak tay jay talaw. Noan niya lang atan ay ti pagsarsaritaan da iti inaldaw. Kano saan mo't amatagtagari jay anak ta. Ay ket, dumalatamat siguro ano balasang ti kasangsango ti anak ta. Amangan mo't no ado ti istoryana no kasjay adudwa da lang ken Aileen. Di na pailang arud armon ni Aileen. Tano ag ginustuda, di ag kalaysada kit dinadagaws. Si kamot bakit? Iti jay kinapintas ni Aileen.
Imposible nga awan pa'y nobyo na. Ay kat nobyo na pa'y laang manubilang. Saan da pa'y mo't nagkalay sa? Iso amabalin nga armon pa'y ti sa balay. Nulakit di ta kayat na. Ha? Agbagay danto pa'y kinilay yung anak ta. No napintas ni Aileen, nataer mo ti anak ta. Wanan niya. Hanggang ada nga ta posibilidad na ayakas tano bilang. Di kaya't kuasawan. Ada nga ta posibilidad na nga ginusto na. Apay kit din ngay asaan. Nulakit dit ag ginustuda. Di pagkasarin tayo idan adagaws. Ha? Di dan ibaybayag. Tapno maadaan tamutin iti apo ko. Kas jay day jay Ramon. Amom Leo, nagpintas man adang-danggan ti kinaulimak mo. Ha? Amom ka di, nga iti day taagalad mo, kat iyarig ka iti may nga arado. Anya? Apay mat ngayon ako ng tikas ta, Aileen. Ngamin, naulimak, ngam no agtrabaho, naunag. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Awan, adakan kan amangawat iti imbagag. Ha? Uray ngamin siya, kitjak matlaang amo ti kay papanan ti imbagag. Ha? Aywan, baka kayat mo tiyagpasyar di waig. Napinta si Jay. Sa dino abanda day talayo, asidaglaan ka di? Wen, asidaglaan. Mabalin mo matlang tiyagdi ko si Jay no kayat mo. Umay ka ta ipasyar ka Jay. Amangan mat no narugit ti danom ijan. Saan? Nalinis kat di Ngamin, nagtaod iti ubog ti danom ti waig. Malaksid ang nalinis. Lalamiis pa eh. Ala, umay ka ta mapantay di waig. Ay, orayan niya ti aramidak. Talaga ajak maalat ti turog ko. Apay nga kas timot ng tiriknak. Jak mapunas iti panunot ko ni Aileen. Kasla iso akanayan ti makitkitak. Kaslamang mangag ko dagiti katawa na tunggal agsarsarita kami. Ay, panagkunakat ison ti babae akayat ko ama ka din na. Wen, ison ti babae akayat ko nga asawaan. Anya nga tanwag dato nakin ko na. Ang ada nga taayan am namak no bilang. Makamulitan. Inton pigat matla. Rugya akong dagdaton ken ko na. Awan mat siguro titakas na naipatas ko. No bilang man ta di nakaklunan. At least, naibagak tirik nakin ko na. Leo! Leo! Oh, Aileen, anda ka man. Wan, agin na nakapay Umay kapay aglinong dipikal kalapaw. Tag merienda kapay. Sige, mabitla nga raw. Ay, sobra tiputot na. Naimbag man, tayo may kamanan. Wan, nangyagak iti merienda. Ati uminom kay ti danong. Agyaman na kay Aileen. Daytoy matitinapay. Inaramid ko dayta. Wow, banana cake. Wan, rama naman. Nagimasan. Agpaiso? Well, nagdayo na imas ng tila ko da ija bakery. No kasta nga ron, mabalinak matan nga agi patakder iti bukod ka a bakery. Ay, wala. Podno nga ding agar aram da jalayo kan ka, Aileen. Wan papa, apay ka di? Saan na mabalin? Anya? Anya ti kayat yung asawan papa? Anyan tulangan nga itipakan nakin kain to nagasawa kayon. Ha? Di adal ka, iha.
Isarumbay na lang nga rod adi adal met at tao ti pakiasawam. Saan kat, iti may saman nalon lang. Papa, Jak kayat na dyan Leo para kin ka. anya, ang papa, Pangasim tasan kumaanatangkan ti ulom. no agsasao kayo. Kasla saan kayo mat anaggapo itirikan. Kasla saan kayo mat anagtaltalon iti. Postron, mas nagtong palkay ti kayat ko no di mo kayat nga agapata. Nawatam. No kasta, mangisuro kamot na kasi ti amam. Wan layo. Nasayat nga ano kasta. Kamodyanan na, pagisuro kamot langan. Wan, tapno may apply ko mat ati inadal ko. O na, congrats Aileen. Ino ta na matungtong palagi ti arapap mo. Agyaman nak layo. Aywan gayam, kumusta mo tin nga iti ayat may daton ko ken ka. Kinapod no na. Saan nakaakayat ni papa para kanya? Anya, Day tatipod no. Angam ko namit ni mama. Asaan ka no mat ani papa ti makiasawa? No di kat siya. ha? Ba nag-apod no mat? Saan ka di? Aileen, Kan may sa rebeng nalaang ka no asurutek ti ipit-pitik ti puso. Iso nga oray di nakakayat ni papa. Ilaban kulat na ti panagayat ko ken ka, Leo. ha? Ay ayatan ka mat, Leo. Agpaiso, Uwan, nagbalin ka mat tan anapatag kanya. Nga oray nabiit laang ti panagamamot na. Panagriknak ngamin. Kat agbalinak anatalgad iti sidong mo. agyaman na Aileen. Di mo lang mo no kasano ti kinaragsak ko ita. Ikarik adoblyak pa iti aggagat. Iti kasta, mapanagnakak iti amam, ang nagbidot dayto iti panang pagal na ken ka amaki ayan ayat kanya. Sa dino ti ayan ni Leo bakay? Jakab mo lakay. Basta ti kunana, agkita da kanukin ni Aileen, ta itulod na kanu ijay ili. Itulod na ko nam. Wen, agpamanila kanu tamapan ijay Cebu. Jakab mo ano itangaal daw ti bagbagana panang itulod na wano inton bigat. Agdardaras met ngamin apimanaw. Nay, apay. Anya tarami din na ilin ijay sibaw. Adda kanumat ng offer kan kuha na iti scholarship para iti master's degree. Full scholarship kanu dayjay ijay Cebu. Isumat tinaawatak iti imbaga ni Leo itay. No kasta pumanawan na ilin dito'y lugar tayo. Kas lakastan tamapan nga rod mangala iti master's degree na ijay Cebu. Dikit kasanudan ngay iti anak ta. Ay kat damagam tuan ni Leo no anya tinagtulagan dakin ni Aileen. Tauray siya kat jakmet amaw ramon. Kailiw kang tulakit di, Aileen. Oray siyak mata. Sigurado ang kailiw kan tumat, Leo. Kaano nga iti panagsublim dito eh? Day tatijak amo. Ngam ikarik nga agsubli ak tumat laang. Sige. Urayot nga urayan ti panagsublim. Laglagi pang kumaakanayon nga addaak lang ito eh. Agur-uray ka na ka. Wan, Leo. Urayan nak nga urayan. Oh, Aileen. Ay ayatan ka unay-unay, Leo. Ay ayatan tamat unay-unay. Leo anak ko! Leo! Abay ka tinanang. Adda surat mo anak ko. Ha? Atoy, nagkapukin ni Aileen. Agyaman anak nanang. Ay katlo katamon at abasaem no anya ti ibagbaga ni Aileen iti surat na anak ko. Kasla mas excited kayo pa yung amiti siyak nanang. Ayun magagaranak met amang mo no kumusta met tanjay nobyam ijay Cebu. Alan, lukatamong tabasaem anak ko. Mabit lang nga rin tabasahag nanang.
Kasla na bayag meten ngawan sumangsang patasurat manipod kin na Aileen bakay. Awanan ata dametan Facebook kan Messenger. Ijay dan nga agkin-kin nuntakin ni Leo. Ay kastaya. Wen tanag-upgrade meten jay anak ta. Isugaya magimatang meten iti touchscreen na cellphone na. Wen, adayumot ngamin amay mayat ti Facebook. Tamakitam ti rupa ti kasarsaritam. Uray adda ijay adayon ni Aileen. Agkit kita dalata babaen iti video call. Saan akas iti surat amabayag asumangpet. Kadaanan nga style. Ide pay laeng tsimpo ni kupong-kupong. Sa bagay, mayat nga agpaiso ti teknolohiya ita. Tamay sa lang apindot kat makapagsarita dan. Makita pa iti rupa. Wen talaga dakelan ti nagbaliwan ti panawon. Adon ti automatic ita. Nabibiiten ti agkaraw, taporo meten makina ti agtrab-trabaho nang runa ijay syudad. Adda ka di parikot mo, anak ko. Ha? Kwa? Nanang? Manung aldaw na kasta ka. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Madanagan ak ngarod nanang. Awan mo ten maawat ko nga awag wano chat man lang ko manipod ka ni Aileen. Ay katsikan ati mangawag ijay nubya manak ko. Inaramit ko na nanang. Awagak. Ngam saan mo ten na sumungsungpat. Sana kas lady nga isupay amis mo ti umawag kanyak. Ultimo text kan chat kat awanan. Agsisin mo't langan ka dagiti chat kan missed call ko kinkwana. Ay kat urayom latan ang nga umawag anak ko. Amangan mo't numakumikum laeng jay nubyam. Sapay ko mga ruta kasta ngagpaiso nanang. Sigurado ka si kalangan ti mangi-deliver ka dagiti natang ijay ili anak ko. Di ka nagpakuyog kini Julius. Saan ang tatang? Sana balit tapasit lang mo ti may delivery ta. Kabaala akong dayjay. Sige nga Rod, aganad ka iti panagmanihom wan. Uwan ka di tatang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Tas sigudan ananad nga agmaneho to anak yo. Wan matkit di O sige, panawan kayo dito eh. Inlakon, tap na makasubli ak matla dagos. Sige anak ko, tipawit ko di mo liplipatan. Uwan tatang. Aldaw gayang ti tiyenda ita. Isa nagado ti tao. Ay, tangay nalpas kumatan ngayon deliver na itinatan. Mapana ko nagpalengke. Sa ato matang agawid. Ha? Kasla ni Aileen da dya. Wan, isong nagpaiso. Aileen! Aileen! Ha? Ang damat ubing akadwana. Dajay, timalyaw. Payapayak. Ha? Nagisam lang, santo nagkaway. Aileen! Aileen! Ni, at lalaki adintang. Naging narakop kan, naging nagagda. Nadyayan. Nagkibindan. Kat naglugan day ti kotse. Nakasta... Adang kasawa ni Aileen. Anak da siguro ti ubing akinibin na itay. Nakitak ni Aileen nanang. Tsak mabaling kag bitot. Talagang iso tinakitak iji palingke. Sigurado ka, anak ko?
Wala nang, sigurado ak. Kabisado ti panagliklikod kan panaggargaraw ni Aileen. Kas di abistida ti suot na idi mo nangal daw ang nagkita kami. Iso na lang, tasaan na po raw ti kolor ti bestida na anakitak itay. Anya ngay ti kulor ti bestida na anakita mitay anak ko. Nalabasit na nang. Nukas nga rod, nakiasawan ni Aileen anak ko. Kasta nga tangagpaiso na lang. Pati ka kasta anak ko. Kasta o ti panangpukaw ko kinkuha na itay. Tinalyaw nak. Ngam imisem lang. Surutak ko ma. Ngam apagustumot nga dadim nga lalaki. Kat nagkuyog da na pimanaw. Nakita ka naglugan da iti may sa akotse. Palag ko na katnaskan laang alipata mo ni Aileen anak ko. Ana, Naundayon ti 5 atawon a panangururay mo iti panagsublina. Sigurado ak nga dan pamilya na. Isu nga ited mon tinaan-anay away-awayan. Kastameten ken ka anak ko. nagsakit na na. Nagsakit. Nang namnama aklagayam iti awan. Maawatak tirik na manak ko. Ngamkas iti nakunakon. Panawanan tapno lipata mo ni Aileen. Sigurado ang naragsakan dayjay iti sidong ti binukil na a pamilya. Nga isuti ko na manakitam itay. Manang, Nalabit asaan ada kayo tinaitude nga para iti tungkal maysa. Ngamkit day, patyek a masarakam tumetlaeng ti babae aparaken ka, Leo anak ko. Ita Miss F. adamatan pamilyak. Adan dua nga anak mi iti asawak. Isu na laeng tano maminsan, adda dagiti gundaway amalaglagip ko dagiti napalabas mi kani Aileen. Adda dagiti gundaway adamdamagak ti bagik, no apay nga ta asaan kami nagkatuluyan kani Aileen. Apay nga ta ngamin, ano maminsan ket masapul nga agpili iti nagbaetan ni ayat ken arapaap. Aging gayta jakpay laang malipatan tinaudi nga isem ni Aileen kanyak. Panagriknak idi ket kasla ada kayat na nga ibaga, babaen kadagiti isem na. Ngaman yan, tasaan kami metten a nakapagsarita pay. Manipod idi awan metten damag ko kenkwana. Ngamkit di, kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taaddan to panawen nga agsabat kami. Iti kasta ket makapagkinumusta kami met. Daytoy man tipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Leo. Ken ka pagayam, Leo. Saan nga amin nga ayaten tayo ket ison ti para kada tayo. No maminsan, agbalindalaeng aparte ti biag tayo tapno mangibati iti adal ken pakalaglagipan. Itinagan ni ayat saan anapateg no siya sinno ti agbaligi wenno agkatuluyan iti maudi nga aldaw. No dikat no siya sinno ti nakasagana nga agpakumbaba wenno agpabigay para iti masakbayan ti tunggal maysa. Sapay lakuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukal mo a pamilya. Alakastan pagayam, Leo, ket pagyamanak matunay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.